Ububiligi bukomeje kwitambika igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko mu buryo bwa diplomasi nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Ubwe mu bantu bari bamaze igihe batagaragara, mu bantu bari bamaze igihe batavugwaho, batavuga ruko n'itangazamakuru cyangwa atagaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, umuntu usa nkaho yamaze guta ubwenge n'ubwenge bufite nk'uko mumubona, nta wundi ni Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina rero akaba agaruwe mu itangazamakuru n'igihugu cy'Ububiligi by'umwihariko Lydia Muchebere, umukongomani ubarizwa mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi wakomeje kugenda yibasira u Rwanda mu buryo bugiye butandukanye, ariko tukamushyira hanze bijyanye n'ibyo agenda akora nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Uyu Lydia Muchebere rero wakomeje kugenda yibasira u Rwanda mu buryo butandukanye, akaba yagaruye Paul Rusesabagina mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi aho yibasiye igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane, ndetse nyuma yaho bakaza gukorana ikiganiro gikomeye cyane kibasiye igihugu cy'u Rwanda mu buryo budasanzwe, aho bagaruka ku ngabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusebya u Rwanda, mu kwibasira u Rwanda mu buryo bukomeye cyane, nk'uko uyu Lydia Muchebere washyizeho video ya Paul Rusesabagina yagize ati: kuwa kane nagize icyubahiro cyo kuganira na Paul Rusesabagina, ijwi rifite ubutwari mu guharanira ubutabera n'uburenganzira bwa muntu, ashyigikira abaturage ba Kongo kandi yamagana ihohoterwa rikabije, yibutsa ko amahoro adashobora kubakwa hatabayeho ukuri, kubazwa inshingano n'ubutwari. Urugendo rwe rukomeye muri Kanama 2020 ubwo yahise avuga ku bijyanye n'urugendo rwa Paul Rusesabagina. Yavuze ati ngo kuri muri Kanama 2020 yashutswe ajyanwa i Dubai, ahava ajyanwa mu Rwanda maze atabwa muri yombi kwa 31 Kanama 2020. Nyuma y'urubanza muri 2021 yakatiwe igifungo cy'imyaka 25, ariko aza kurekurwa kwa 24 Werurwe 2023. Inkuru ye itwereka ko kuvuga no kurengera agaciro ka muntu bigira igiciro, ariko ko guceceka ntacyo bikemura. Buri jwi rifite agaciro kandi dufatanyije dushobora kurengera ubuzima no kubaka isi irushaho kugira ubutabera n'ubumuntu. Reka mbagezeho aka gace k'ikiganiro Lydia Muchebere yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze kose uko kakabaye, tunakomeza tugaruka ku bijyanye n'icyo ibigarasha cyangwa abarwaye igihugu cy'u Rwanda batangiye kuvuga bifashishije aya mashusho ya Lydia Muchebere, umwe mu bantu bakomeje kwibasira igihugu cy'u Rwanda, umudiplomate w'Ububiligi. Reka tubanze tubagezeho aka video ubundi tugaruke. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir au Parlement fédéral Papa Paul Rusesabagina, une des grandes figures de l'opposition rwandaise contre Monsieur Kagame. Merci beaucoup pour tout le combat que vous avez fait. Merci beaucoup pour toutes les conférences. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière les actes criminels de ce régime rwandais. Je vous en prie. Alors, uyu munsi mfite icyubahiro cyo kwakira mu nteko ishinga amategeko ya leta Papa Paul Rusesabagina, umwe mu bantu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Bwana Kagame. Murakoze cyane ku rugamba mwakoze, mwarakoze cyane ku biganiro byinshi mwatanze, mwarakoze cyane kuba mwarashyize ahagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bw'ubu butegetsi bw'u Rwanda. Paul Rusesabagina ati murakoze namwe, nk'uko nari nyiri kubivuga. Reka tuvuge kubibera muri Kongo. Ibyo Kagame ari gukora muri Kongo kuva mu kwezi k'Ukwakira 1996 kugeza uyu munsi ni ukwica abanyekongo bazira gusa kari abanyekongo. Impamvu nyamukuru y'icyo gikorwa ni ukwiba umutungo wabo. Uyu munsi hari miliyoni z'abana, abasaza, abarwanyi mu bitaro bari kwicwa n'umutwe wa M23, ariko M23 ubwayo si wo mutwe cyangwa si bo bari inyuma y'ibyo. Mu by'ukuri ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame wateguye byose, kimwe n'iyo bise CNDP ubundi bakabyita M23. Ibirimo kubera muri Kongo mu buryo bworoshye ni genocide, kandi biterwa n'uko Kongo ifite umutungo kamere Imana yayihaye. Lydia Muchebere akaba yahise agira ati vuba aha Papa Paul azagaruka i Buruseli, muzagira amahirwe yo kumwumva no kumva ubuhamya bwe uko yarokotse urupfu, kuko yari hafi gupfa afungiye muri gereza zibanga za Bwana Kagame. Yashimuswe na Bwana Kagame, ariko kubera ubufatanye bw'abantu ku isi yose, abanyapolitike, imiryango civile
ya societe civile, abanyarwanda, abanyekongo n'abantu bose bakunda ubutabera, amahoro na demokarasi. Ubu ni muzima, murakoze. Ngira ngo nkuko mumwumviye rero, akaba ari Paul Rusesabagina na Lydia Muchebere, umwe mu badamu, umwe mu badiplomate b'Ababiligi ariko ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wakomeje kugenda asebya igihugu cy'u Rwanda mu buryo butandukanye. Uyu Lydia Muchebere rero tukaba twaramubagejeho mu buryo burambuye, niba ngombwa tuzongera tunabasubiremo ibijyanye nawe ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'Ababiligi bakomeje kugenda basebya u Rwanda. By'umwihariko hari n'abakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo uyu Lydia Muchebere na papa wa Vincent Kompany. Ngira ngo muramuzi Vincent Kompany, bakurikira ibijyanye n'umupira w'amaguru, ni umutoza w'ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage, aho uyu Pierre Kompany, papa wa Vincent Kompany, nawe ari umwe mu bantu bakomeje kugenda bibasira u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Ibi byatumye rero ibigarasha byose byahise byibasira igihugu cy'u Rwanda nyuma yaho uyu Paul Rusesabagina, papa wa Karine Kanimba, agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye, abarimo uwitwa Nadia Mugunga, bakaba bahise bibasira u Rwanda mu buryo budasanzwe, aho bahise bashyiraho statements cyangwa ubutumwa bukomeye cyane. Bagize bati cyangwa yagize ati, Paul Rusesabagina yavuze ku burenganzira bwa muntu n'ibibazo by'umutekano mu karere mu nteko ishinga amategeko ya Belgique. Uyu munsi mu nteko ishinga amategeko ya Belgique, Paul Rusesabagina, umwe mu bantu bazwi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, yakiriwe ku mugaragaro mu biganiro byibanze ku mutekano w'akarere, uburenganzira bwa muntu no kubazwa inshingano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu biganiro, Bwana Rusesabagina hamwe n'uwamwakiriye Lydia Muchebere bagaragaje ibirego bikomeye bijyanye n'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Havuzwe ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace harimo na M23 itari imitwe yigenga, ahubwo ko ishyigikirwa kandi igategekwa na guverinoma y'u Rwanda. Iyi ntambara yatangiye kuva hagati mu myaka y'1990, yasobanuwe nk'ifite ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile, zirimo kwimurwa ku gahato kw'abaturage benshi, gutakaza ubuzima n'imibabaro ikabije ku bantu. Ihohoterwa rikomeje ryasobanuwe kandi nk'irishingiye ku gusahura mu buryo bunyuranyije n'amategeko umutungo kamere wa Kongo. Ibiganiro byanakomoje ku buzima bwite bwa Bwana Rusesabagina, birimo ishimutwa rye, gufungirwa ahantu h'ibanga no gufungwa mu Rwanda. Kurekurwa kwe kwavuzwe ko kwatewe n'igitutu cy'amahanga cyakomeje, kirimo abayobozi ba politike, imiryango ya societe civile n'abantu ku giti cyabo bashyize imbere ubutabera, amahoro n'indangagaciro za demokarasi. Inama yasojwe hatangajwe ko Paul Rusesabagina ateganya kongera gusubira i Buruseli, aho azatangariza ku mugaragaro ubuhamya bwe kandi agakomeza ibiganiro n'abafata ibyemezo ndetse n'abaturage ku bijyanye no kubazwa inshingano, amahoro arambye mu karere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'ibigarasha byatangiye kwibasira u Rwanda kubera ibi byatangajwe na Lydia Muchebere ndetse na papa wa Karine Kanimba. Nta wundi ni Paul Rusesabagina, waravuze ko atazongera kwishura mu bya politike. Ngira ngo murabizi ko Paul Rusesabagina we ibyo yakoze byo birazwi. U Rwanda yararuhemukiye mu buryo